Natago mwenda zake Albert Gashero wa Maito. Yes. Ule pale basi. Aribaro itago ni ndaguteire. Na ni wega kumwira oteneti atinda runike kugeria na thimu. Ndio kwa andu mehithagira ari angi. Yes. Najua we kwamba by the way we ni wekire atia. Yari kanirie nawe. No ari kanirie nake. No nduri wa mwira. Aca. Ari o hau muigete oro uguo. Andu angi makoma memekora. Ni undu wa rebound. Ndio kaga nyumetho rebound. Yes. Yeah. Just in case. Just in case. Kuria kungethie kuhingicane. Nikagia na soft landing. Na ni ugutiweka ne ile kone muru kamwita hau keboko. Yes. Ani by the thiku ici ngoragwo ndibise uru muno. Ni by the kwanja mathabari mani mundu ona ta mekunina. Mekunjwa tari muthenya ungire wajana kana ndia andu anyisire na thimu. Ndio thio ucokeria inge ucokeria thimu yako yakuru yathira mwoki. Inde na ucokeria. Anga mundu rimwe ni atuikaga bisi ya ngai. Ona thimu yaku tukugadia mionire. Ni ndamionire. No guga atirigetha gucokeria ri. Thimu ikatia. Hora. Ikikihora. Hora no amenya riu mathaa maria ndoci ne gwika ati nguhurire riu no ona riu ikorwo nigu gitukira muno kuma horo ucio no amenya ugicoka ukinyuma mutwe anyway my love hana atia nie ndikoretwo ndio kodire na uri ona ndarigagwo riu makai ona ngikomo ndagitega mundu no gakimwira ona kondu no magitegwo aguteo we kotero agicicio ino kono ndu aguteo we waguteana we ndu waguteo nya message ngikwandikagira ndagukwandikia ucokagia na karaini kamwe kana kunjira thank you ona ti wega gukiria ngiba itha itacokanagire tondu riu njokete ni kwamukira message ta magana mano muthenya ingigathi ucithie thuru guciti ku ona ti wega we tiko ndakwira wi sawa ndona nyarari ta wandukanire na acia ngiriu nie angikono nyendete riu ngihana na acia ngi ni my love we wa mumwe my love ele bigo love Ndako mageta maheni macio. No, they never run. Agoka kamugurira tu bacon na ga sausage. They never run. Na kahua. Of course. A chocolate. Okay, hoda. It's been long. I've missed you. Okay, thank you. Jana 10% ya taithi. Hoda. Agakura magatigana akora kuma wala tiko ona ndugicoke kinya message ciake no ndio ikara gukimwikagia kamwe akwira good morning kamura good morning horo choke gatia wakinya hau no wekire atia ni wa muteire tene ni wega kwira mundu o tene ukamwira ni ndekire atia mimi nilikusari nikutupa niachana kitabu ni move on mimi na ndekire kuria kwa nini ukamwira ndivyo hivyo tu na unajua hii climate si mzuri sana na mapenzi niliona tu badala ni kuwestia time nikaona tu ni move on ni move on yes ukamwira otene tithida wa kugeria na mathimu ugacoka mwira gaitumira cio cukire wiki ati umute yes tondu thiko ici baadhi andu ni mabowanaga especially we ugituika ati mundu no gwitia thiko icio na andu ara mena cio matirenda gwitia ni undu cio niguo uramakia nginya mundu ina kanyamu yes Vio by gwitio mundu ena V8 bara agacoka ikarathi anyua matero no uraigua kamuria kamada mugeko riu ni ndeto iri kundu nyua kiri uranyua ni ndeto iri kwambiria haha ndaka ni kamundu agituraga hamwe ona muka veta gituraga ari umirire ukaigua kwira atiriri ndiratigeirie angi aria mena cia kuheana tondu kamurire kai kurathiri atia atire wira hau ruhi hiko ciothe njara ruhi matimenya kamatari hakiri cia kumenya mbeca itioneka goro ugu kana kona kaidia koria ngithondekera mbia cio agwite ciringi 50 ndio yako njitia nie atinda hau atike kirenda ke tu areha haha no uthaka nini no agwenda point we Toto wa twajiria mundu okana kanya mutu ka make up tu methanya kaigira kamera what are you bringing to the table no aciondega yes aciondega acio me ukwira biu ukwira wega akwire nginya hu twakinyania mi sioni kama nitakuwa na kuona tena I'm not able to go on with this madam akimuuliza sasa kwa nini babe
Ukamwambia unajua mimi nikishikwa naondokeaga. Naonaga wewe ni jinx. Mimi sakage mtu nashikwa naye. Anyitwo ni muka. Tena anyitwo mwandikire message. Tunaona ile message niliandika na timondo monyitete. Asa negetumia leza. As an excuse. Yes. Unajua mimi sagai ukosea mayo. Ndio simama mkele. Unajua mimi sagai ukosea mayo. Tayari ulikuwa ushamkosea. Unajua mimi sagai na sasa wewe na yeye nilikwambia I told you. Hizo message kuniandikiaga message nikwambia ukome. Sio kuniandikia ma message hapo. Atire message yarandikete ate ko twika ate ninyo nene mundu. Ono thimu yake higetwo ginya na gigokora. Tire mundu ronire. No ni kuboeka tu. Yes. Ni safe sijui nini ni okole akajekera kati tunaenda sijui nini ate hizi nywele zangu sijui kucha zangu ate wamwigeria pesa akakwa hii haijatosha mpaka ya miguu kama ulie kagutholeka kuginya maguru na kwale Odide gire. Na ikwiraga ati babe kuna top ingine aki nimesimama hapa Rwesa mtu nimeona. Kuna top ingine nimeona hapa. Kali sana. Hiyo nikivaa hivi hata tukiwa na wewe utasikia poa. Kama ni how much? Wanasema ni 12. 12,000. 1200. Kwale kwenda. Kwa nini una pesa? Sio unastahili. Kota kola boyfriend yake. Makugolera wekira goka konyona. Makugolera. Oga kugarithia na waridi. Atizo na ukenjera pesa irio rari nacio ri. Ni urahutherire ndio. Na no, let me tell you. Ndakwirira atirere haha ira. Ni kuri andu matuite ucio ni wira. Full time job. Esa career. Zero kuona. Ikaraga nyumba tu. Ona konde guikara. Hata ka. Na kinya wira. Modo kinya wira. Kwira mugure kinya kabairo karia gakiria. Gato gago tufa doela. Ni. Kanini kaikana. Kuna kiti kwa hapa kit. Etago kiti. Kuna kiti kwa hapa. Makeup kit. Kuna makeup kiti kwa hapa. Lakini nakwambia ni supu. Yes. Kai si darling unibaie. Inatoka ni pesa ngapi? Okay wakwira ni 700. Sawa. Kama ikeria cia ngiri. Akagura gatufa kau tuge kakagura igana. Ndio wira. Gatufa ni kaisi gigana. Giri magana kenda ni commission. Ni commission. You tell me. Yes. Noko wenda gute. Ndagute. Dale kindu akikira. Wira na ginya nyumba niwe woerera. Wira na ginya nguo niwe woerera. Na kwaja akuona ngora nda gucenjia wardrobe ati nigethe twarane nawe. Yes. Ati leo sasa unajua siwezi kuja kukuona mahali uko wewe na marafiki zako kama nimevaa hivi. Aida ati wardrobe ati ratwarana riu nawe. Nigetha akimwikira thiini wa V8 kana TX kana etagwo AMG. Ngari icio. Mataka ya macio. Nigetha ati agakorwo ni aratorana na kirathi kiu. Aracio makao mari ahutu. Ona okwa na huko ngiri. Things are that's smooth running. Ono egaira mundu wa mute. Ndio rebound rebound. Era mundu egatiriri. Mundu agaikaraga tu hau ukamenyaga no amuteire. Kora mute tondu kora gitika hau hatake gitigia cia manigita gitio guothe. Reke gikara no nake muikare ni uramenya no mu displays. Na githiti kwenda igatiri ni ukamwira akure na gitigia cia mani ugikarirwo ni ungi. Rĩu uramwambia aende. Toke akwende. Okora baithe kwa mari aginya gukira uria wi mucii. Ni ucio niguo makagia. Yes. Ginya mwitirie. Ora mucii kora yo kamutana kama. Wewe ndo mariaga. Ukira uria nyumba nyina ngari. Taruo muthe akorwo ati aria gikingi. Muthoni akaria ithatu. Ni marathianga kwina adventure marathi. Turathime ni saitani tondu kiu kirathimo kia Ngai ni gia saitani ko turathimetwo na gwetia Kegwa gwetia na hindi ngoro yaku ri ndwe kihuragira ndira ukiri wona mundu cia mundu tocio wona mundu tocio Ndio ngeririkana no gwa gwita wasibanda sibaria na jira kana wasibaria na jira ngari no gwa igu no ngeririkana miaka ni mithi yangu wako athuri makodi ethina arume ukoragwo wiki ati we imagine mimi
Can I tell you something and it is the truth? Yeah? You know, you are a great woman and you are a great girl. We ni dem tu ambaye ako sawa. Lakini wacha nikwambie, you are a blessing to me in disguise. Wacha nikwambie, let me tell you. Wacha nikwambie, ever since by the way tulipatana, ever since we met, hata kwangu nimeona mapenzi imeanza kurudi. Anituete kagiato set. Imagine, I mean the whole world to that man. I mean the whole world. I love to the moon, even to the moon and back. I love him to the moon and back. What? Where da? Bara ya githuku bakienderia. Kanyitanirio guo ati mundu agikwendia ukwira ati kuma mwana ati gwake ni gucoka kwenda ni mucoku uthira ithe ndenda gukuria kurutithia andu amwe ati gucokera ugicoka kumenya uria gwaikara ri yes. Ay, Dios, negado. Aya,